me ini somni le pasari sang ni somni le pathum nimin khan zo reunification organization bultumin Aizol Millennium Center kota tanga Aizol Vanapa Hall kotleng zo nam in pum khatna kong zo nei ania zo ro GS El Ramdin lian ren thlei chuan Manipura zo na thak ten har sat nan tok zelani chuan mizo thalai te do theina in atlin don lo ati ani zo nam in pum khatna kong zo kharna Vanapa Hall kota hun toy manania he huna thu soitu zo ro General Secretary El Ramdin lian ren thlei chuan zo fa te hi kho chaka tangin thlang kan tla thlang tlam sa le nu nung kanoma kan tong le ni phung te po lo dang lam to ma se zo fa te hi una vek kan nia pathian in arwat sa thisana in zom kan ni ati ani El Ramdin ni ran thlei chuan Mizoram state chunga zo fa te hi kan lo felin kan lo zai dam to ngot mai kanu nauten Manipur tual chung boya wangin anin le lo an chana an nun na an chan boka heti chung hian Mizoram state chunga meite omte himdam takin anoma zalen takin anom theani voina ka soidu chu kanuna Manipura omten har satna antok zelani chuan mizo thalai te do theina inatlin don lowani kanuna har sana tok mek te thlawang hautur hian kan pen chuak don ani atibok kongzo hi zoro thalai president puzo ming thanga zote chuan akai shoya Michael Laram Sanga vice president zoro thalai in hun seramanga zo nam in pum khana du tu kumu palam le thalai thanem takin nam in pum khana kongzo na hian an kalani kongzo na hian kanu naw te torna hi kan torna ni ti te zo fa te nge kan du in sui khom ti te in aw rual na nei ani zo fa in pum khata kongzo sang ni som ni le pathum hian resolution hetiang hian an siama chung te chu zo fa te India Burma le Bangladesh opchunga cheng te hi nam khat thla tu thumun serle sangin khoipol beise na sri khat buana damle tlang khata thile ruam khata ti thin unaw dik tak kan ni chin lusai conference sang khazaria somko le pahni January ni somni le pakua Calcutta Fort William thurolum thutluk na number 1 na angin ro rel na pakhat hnuaya zofa ten sui khom le turin chak takin ma kan datlang zelang ram ri dai dana leng zofa ten kan lung khamber zofa te in sui khom le na hi kan pian pui chan vowania UNO Declaration on the Rights of Indigenous People article pathum 9 min phal sakangin zofa te in sui khom le a ro rel na pakhat hnoya kanom tur thu nimin voini me ni somni le pasari sangni somni le pathum hian kan puanga hei hi a hlo thlin theinan tharum tho lovin chak takin ma kan la zelang zofa mun sang sanga umte kanin sui khom le theinan kanom na huna pianga theitop kan chua zel don ti te ani nimin pia kha Manipur boina bulin channa kangwai kan tloa frontline duty te om na mun to in report kan siama kan honu tlailam darli vela tangin Manipur Special Force te ron thokin kangwai huna hian in ka na athlengta nimin lam thleng khan in ka na awmani nimin lama khan zo na thlak pasal tha bathum ten liaman tuara thi anom lo voin chanhula ma Manipur Force lam hi motor somthum vel mangin an ron thok thale ta voina ron thok chuak te hi Manipur Commando Indian Reserve Battalion le Manipur Police te baka meite volunteer arambai tengol te ni inan soi zofa unaw te hian anral thuam nei elbun le silai siam chop te mangin an lo ma chon le ta anlai pui siam chop operator chu sniperin an ron ka fu tal hau maya adula silai mu atlanga aliam tuar lovina borala mi pakhatin hliam atuara hliam tuar hi lamka damdoi in lama enkol me kani heng kana mun hi jetare lamin nimin khan luan tuma AR lamin an lo dang thlata voin lama eng tin tinemo an lu theita ni in Hornbill reporter mang tai thul chuan a soi chanchin buat sailai hian silai puak thom are ri ti in puwana chuan Mizo special report lama chanchin aron update ani mi puipung khomin Union Minister RK Ranjan chen na in chu be antum he thil hi me ni somni le panga zandar kole chan bevel khan Imphal East district noya kongba nandibam leikaya chen na ina thlengani Manipura boina chuang me kara hian mi pui thinrim tak tak te chuan Union Minister of State for Education and Home Affairs RK Ranjan Singh chen na in chu be antumani
hebela security force tam tak dani ma se dan le thu pek din hun chu har sat na alani chunjom zelani he thil hi me ni somni le panga zandar ko le chan ve vel khan Imphal East district noya kongba leika ya chenai na thlenga Manipur police le rapid action force ten rang taka ma an lak na chuan mipui pungkhom te hi an thunun theita ni mipui no darnan tear gas manania wani thak takin hliam tuaran am lova minister ta thil ne engma ti chiat ani lo bok Eril Bang police station official in soidanin mipui pungkhom te hian union minister chennai in chu beyan tuma boina siamin jingdar som pan hile chan vetanga jingdar khatvel thlinga wani state le central force atangin police mitam takan thokhoma hei hi thilom dan thunun theina nan mangani mimal pakhat chu atira chuan tharum thona kai hnoya man ania ma se anuwa chua zalenani RK Ranjana private secretary chuan poi khoina thlentum lai hian minister hi in chunga om tia soya tunai khanim falalo thlenga nimin jing khan Delhi lampanina chuak le tina soi a private secretary chuan minister hian ku ki le meite khotlang hroi tu deba ka civil society pol sang tene na in biak po na anei thu a soi boka state chunga muan na siam that dan tura soi puyani he thil thlen ma hian minister hian Manipura boina chuak mek sut kian nan zandariat vel kham mi mal pol nen in biak po na anei to ani anua pol dang mi zathuma tanga zali velom na chuan zandar som vel khan chiat na thlen tum na le be pui thlak tum na nen chen na in hi anron be le ta ni wani thlak takin security force te hun takan lo thlena wangin tu chunga ma chiat na athleng lo ti in report kan dong bok Manipur sarkar chuan internet khapna chu ninga dang me ni som ni le paruk atangin me ni som thum le pakhat laidar thum thleng apot sei le ta ni Manipur boina hi are mai arinom lova are poin an boile zel rinom achan chu meite lam thi om le ta se meite hobin tlang mi te tha ngei an tum lenga meite te chen na in tlang mi ten hal ta se meite ten tlang mi te chen na in an hal sak lenga tuna po hian churachan puratanga Mizoram lampan na leipo sipai duty te atanga thu don dan chuan hel hovin be an tum thu kan thria helama kal chin driver de le midang te film khur turin thu min shil to ani kha ramri lama ommi pakhat hne na tanga kan thu sia dan po meite ho chural thuam ne motor som thumbor velin an local ti in an ron soya tlang mi te anin shil dar ngal vekti thu kan shele ta ni Manipur lam chu buaina are lai takhi alom lai takani anti china chu wangin eng kima hian la film kurila WhatsApp le social media lama po chanchin chiang zo ngai ven shamila duam hle Manipur boina hi thil boi thak takania mun then khata civil mi meite le tlang mi te anlowin sual in ti buai anom china then khata sipai te duty lai hel then khatin anka be boka hel le hel anin do le boka hei wang hian Manipur boina thu post te hi rin vek lo tur ania ma se thu tlang puiro chu sia tum tlat tur ani thungani tlang mi nula pani meite hel hovin an pong suala an that zui boka hei po hi tlang mi te tan chuan ril ru na tak tur ania helo po hi midang shom taka an thina le torna kan se thewome kini zo na thlak te tan chuan arilu na thlak le meite lampo meite Christian tele meite an boi thu kan se le zela hei mai alani lo chena in tam tak le poi se lo nun na hlutak chan mi tam takanoma meite lampo tlang mi lampo chena in sum tam tak le ha emema sak le nun na hlutak kan chan bok heng thil lu man to le nun na hlutak tak poi soi lo nun na te hi tuin nge rul sakin rul zo tang le Manipur boina hiang tin nge ni zel don me ni som ni le pasari sang ni som ni le pathumin rin ni po hian ramri lama anin kap mek ti thu te kan threle zela he boina hi are hlen avarinom ta silo wem in ngai dan lo ta lang veula meite chuan Bisnupur churachan pur ramri huam chunga ku ki zo khuwa te chu be puyan thlak chunjom zel Minister of State Home hian ITLF froi tu te amu theilo in le khohal thar le anuwa silai me puwa nasatak om nuwa darkar somsari le pani kalta chung khan ku ki zo khotlang chu meite radical group meite lipun arambai tingol state machinery nena insomnia soite chuan anla chunjom zelani
mei ni som ni le panga zan rei taka tanga atu jing thleng khan mei teili pun le arambai tengol te chuan police commando tenen Churachandpur le Bisnupur district huam chunga mun sang sang an beya kuki zo community ta te khuwa pathum pi gelmol uzung makhong te chuan halani kuki te beireng na wanga phubalak na tan tribal village volunteer te hian kuki bial ne na in zom mei te khotlang ta inengemozat an hal bok ni in an soibok thu thangom danin indo pol pani te silai manga in be na hi darkar tam tak chung aw towa mishing tam takin nun na an chan phani THJ ne la tanga thu don na rin tlak taka tang chuan mei te khotlang atanga local mi pani tal chu silai in be na hian an thia liamengemozat an tu anom bokani kukilama tangin mishing thi anom lo nizana tang le voin jing thleng khan Churachandpur district noya kulbung village area kuki khwa te be pui thak chun zamania silai me pu hi dar kar tam takaw ani tribal volunteer te chuan hoi sen takin kho sang sang an veng hima thile liam report om ri lo nimin tlai dar level khan state sponsor meite radical group nia soi meite lipun le arambai tengol te chuan kuakta bula pholjang khobial chuan beilea wearing community panhin kara silai ka ani milia hian mi bathumin hliaman tuara report don lai hian tharum tho na hi alom rengani hetila hian Union Minister of State for Home Affairs Nityanand Rai le Central BJP spokesperson Dr. Sambit Patra te chuan nimin pia khan tharum tho na nasadak tuar Churachandpur le Kangpokpi district te an tloni Indigenous Tribal Leaders Forum Media Cell in atarla nangin an mani tlo tu central team hian tribal throi tu te an mu theilova Minister of State Home Affairs Nityanand Rai le Dr. Sambit Patra te chuan tribal throi tu te chu lamka darkar thum chuang nga tir an nia minute nunung bera 27 sector AR atanga DC office a mun an thak bokani an pani hian meeting nei na tur hian minute som banga cho hun an pe nia soyania hi tribal throi tu te chuan zalo na an nga ya Minister of State le BJP spokesperson Mulovin an chua tir ta ni tangkhul naga te an thinrim ta ni somni pali thlanga sang ni somni le pathuma tangkhul nula pali te Mumbai kal tur te chu autorikso an chuan lain kwa keithel bazar an thlenin meite ten an sam tham sakin autorikso atangin an lo pot thlani hetian po thlak lai hian nula pali te chuan meite te bula tangkhul naga kan nia ti in an chan molmol pon meite ho hian heng naga nula pali te thu soi hi ngai pui molovin kut an thlakin an soi sangala iron rotin an hlap bok liam na satakan tuarani nula pali te korhak lai te chu meite ho hian an po thler sak vek bokani hetianga thil ti tu tele control room IC hi thu nei tu ten an chunga action lange nge ro se ti in Tangkhul Welfare Society Mumbai ten condemnation an chuani heta hian president Samaitai Raleng general secretary Sangrei Them Chiphang ten an hming an ziak lang bokani meite homin naga nula an soi sa shepa naga hel ho le naga mi pui an thinarim toa meite ho hian do turan nga to don hle mai meite ho hian naga te an dawangai tlang mi te an dawangai a boi thlak zo to ma se naga ho hi lo in rol lo se a thang ti in then kha chuan ngai dan an siama a chan chu naga an in rol chuan naga ho chu an chaksa ni maya ma se kanram kan chan vekani mai Manipur khi Greater Nagaland ti alo ni mayang ti ngai dan te po tu hnaya chuan alo piang chole ta ni Naghelpol Chaktak National Socialist Council of Nagalim NSCNIM ho ten bangno thu an chua hingun takin an ngai thlaila nam sang sang an tarlan te khi zo na thla kanga kan lo ngai vengot te an ni hlom ti kan hu theome an ni ho khi ku ki le naga ho chen na in kara tlem te te na noma Naghelpol an chaksia antana himna om chun chu naga in ti mai kha nia ti chuan nagan hama an rin lut ta mi mai ni tunchum boina po hian meiti lame mo ku ki lame mo point kutan thla ngam don lo chu ani hi Naghelpol ten an puilam lam kha chak turan ni mai sia Naghelpol poisoi ahun lo lai tak alo ni box sia ale lama meite ho le tlang mi te boina ani rualin ku ki le nagho ram in chuwa lo in sam to thinan nia meite ho line finger vek takin Tangkhul naga ho chu Manipur native fangin an lo soi ve mia box inen naga ho naga an ni na an lungoi mayang hian
zong na thlak te po hi mi zong ni na hian lungoi theilom mai la alomam ngotang kan tun lai kho vel herdan han thir wangwang hian zofa te hi soi kho min kanom done moni ti thei turin om ni in isvem barmalama kanuna utele Bangladesh lama kanchi le kuangten min ran bel bul mai pialama hian kan thenom state ta om zofa te ngei po nek che pin anom mek ni na lang zo na thlak ten zoram lam hoi mit an len furta ni na lang boka shroi tu rem shele vengwa kan van mamo em kan rama hian hun le ma ol zau takalom sia om zinei takin kanu le naw kanchi le kuang min ran pan tu te hi kan rem thiam chuan nam chak taka kan len siam thuai thei don ni na lang kan ramri dep hun ol om thea piang no kha zung hi kan thenom telaka kan in ve na kong ol chamber pakhatania ramri depa hun ol kan nei zaw lu tu ka wang hi ani nge yang thenom ten min zuama min nek pho chan hi ramri depa hian khothar sa zung ila kanu naw zoram ron bel du piang te tan hun kianin pezel maila kan in hung phui thuai theina rinom chung khothar te kalpo na tur ju thatakin siam sak ngei bokila mishing kan la tlem ema wangin kan economic athang mo em ani ti kan chiang tlang tura ka ngai tu te khwai mo in don fola kui thei anan ching war dewa a market lama kan buai chinghal der chu ani hi eral tu kan tam chuan thok tu kan phung don ti na nia thok tuan tam chuan ram chung de chu tam don ti na lo ni ram chunga thar chu tam chuan industry factory din na khop kan thar thoi don ti na nia chu tiang alo ni chuan keinin ti thei ri lo maila company lian le house hawin ronin ben belan tumanga thok tu lama kan thalai te tan hun kan lo hau liamanga chu ti chuan kan kum khat gs dp sum chu alo sang mai don alom chu tiang lo ni taksia chuan kan thalai tho tur shilwa rui lo boi pui thin te hian na tho thata le tho chuatama an lo in el suau suanga setana man ro thaber hunol kan hnot bo zawanga kan ram hi lo ral muang mai don alom state in todel le thar chuanga kan ni chuan khoi state ma hian minnu thuri zuam ngot to lowanga tin khoya nge mizoram chuom ti in central lama le state tina hian zona kan dong to ngai lowang sum siam na tha kan ni ngai chuan india rama za le shiat kan hlo tonga kan thu le la hi mi ten an beng khon fo to nge yang dan le dun fel fai taksiamin dan le dun zana le ngai san na nei ero kan mo khopang shroi tu beng ta deu kan ba mo to takem ve o Manipur State BJP sarkar in kongsang sanga zofa te chunga poi akhoi na hi ala top mai lova me ni somni le panga kha Manipur atangin kuki zofa te ayo pulal cha haukip pulet kholun haukip le an thian te chu zo reunification organization general headquarter office a lengin tunlai Manipur ma zofa te torna sang an ron thlena zoro president pusang ko hnena lom thu soi na ni pa formin kuki mi zo puan an hlana ni thu kan don dani Manipuram chunga zofa sarkar na thok tam takin an ni na le until ti theina hi mang theilovin khuwa khir an nia abik takin zelama na thok te chu zel tangang main pon lam nen in biak pon po nei lovin anom me kani anti Manipur tlangram hi zofa ti lu aramania aram nei tu chu indigenous people tia sa phawin an soi thin zofa te kan ni Meitei Kingdom om rualin tuna Manipur state nita huam chunga hian zofa te hi heram ruaka hian kan pi pu ten tuan le manga tangin an lo lu ave to a pem nam kan nilova meite ho ang thovin Mongolia ram atanga ron pem thavek zo kan ni chuan lam sang manga Manipur sarkar in zofa te in le lo chu saktuma ma ala hi kan du lovin kan dem tak zeta zofa ten an ma khuanga ya ma alak na peaceful tribal solidarity march an buat se wanga tharum thona meite ten an state sarkar armed force te mashwaya zofa te an bechiam hi shia thiam har kan ti le ani Manipur BJP sarkar hian zofa te hi an ram chu sak atum na chiang takani Manipura zofa te hi Manipur sarkar a him lovin an in shia chu wangin an him na turin ro rel na san pa India sarkar in a pek an phu thi aom hlia kan ti ani